iti tunggal pitik ki puso. Ada guru-uray nga istorya. Welcome iti detoy programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulen masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy nga istorya. Nagpintas dagiti mulayo ita tatadamaso. Makasi ti abo, walito barok. Baragano at damot lang sukat ti bambanog. Dakkel tinamnama tata. Napintas dagiti mulayo. Barbarang ko nagarod, tapno at damot agas ti banog, wanito. Una. Adaman gayang madamag ko tata. Anito ita? Kumusta mat ni Lablin iti syudad? Nasaya at kanumat. Kabalan naman nagiti trabaho ng istrikto lang ti donya nga amo na. No saan la kuman anapan ijay? Kasapulan, ngamin kat kayat na katulungan para iti panagadal ti adin na. Tinulungan na kayo lakuman iti talon nyo. Damat arapaab na ngamin, barok. Ti pagdanagak lang tata. Ang mga numaisag maklang ijay ni Lablin. Ay, saan mo't siguro ay hapo, yan adayong kumatakasimot ti anak ko. Uwan tata. Sapay la kuma. Ipanagrayom kang kwan. San mo na yan ang namaan, Juanito Baraw? Nakasaganak nga aguray tata Damason. Inayat ko ni Lablin. Kat sa anak ton nga agayat pa iti sa bali no mapaayak kinkwana. Agyaman ak. Agsuya abak matlangan. Pumanaw ako dito'y hardin. Ina ko niti silid ko. Hello, ma'am. Senyorito Saldi? Kunatupay ngamin nga da ka man nito'y hardin. Imayak na nagpariir, senyorito. Itatama katurturog ako na. Mapana ko niti silid ko. Mabit lang. Tiimak, senyorito. Ibatan niyo ko ma. I love you. Lovely. Senyorito, sana ka mamati. Sana ka may kari. Katulong aklaan. Ngam sikat tiragsak ko. Sana ka mamati. Nasangsangahan ka, Lovely. Simple akin na pintas. Adyak masarakan iti sa bali. Saan, senyorito? Di na kumarakupan. Kaputa. Gaputa. Tay patpatang nakman. Kasta ka rin? Saan, senyorito? Pangasim. Lovely. Ipatandak ko ma. Saan kumarong ba nga napasamak ti kastoy, senyorito? Saan ka nagsangit pa, Lovely? Ikarig. Saan ka to abaybayan? Anyakit din na nagsaya at numatungpal mo na itakarim, senyorito. Tumpalik. Sikat ikakay suna nga anak. Ngagtawid iti kinabak nang iyo. Mga sawa ka iti kas kanya kakatulong laang. Awan ti pilpilin niya yan, love. Baknangak man, kat nakurapay ka. Tinaskan kat, agin inayata. Ayayatan ka, kan ayayatan nakman. Sapay la kuma. Ta sa anak ngagtagtagainap, senyorito. Saldi ko nan. Saldi, sapay ko mata nakasagana kanto ang mangilaban iti bagbagam anapod no ngayat mo kanya. Ikarig. Kat kasta ka kumaman. Ilaban tang agpadpada ti ayan ayata. Ikarig, Saldi. Aging gang ay ayatan nak. Ay ayatan ka mat iti agnanayon. Lovely. Saldi. Lablin, umay ka man! Darasam! Senyora, umaya kon! Darasam! Apay ka di, senyora? Apay, anak kabaybayag ka, ha? Nagdardarasak mat, senyora. Saan kan nga agrason? May salati kayat kong ayab. No ayaban kan, umay ka na dagos. Ngam apay, asaan ka nga may adagos, ha? Apay nga men, senyora. Nag-high blood nakman na bigbigat. Dumngag ka,
Katnaskan nga agtungpal ka kanya. Uwan, senyora. Sumangpat ita ni Claire nga gapoy jay Canada kat agtaros dito'y balay. Claire? Sino Claire, senyora? Awan ti karbengam nga agsaludsot. Dakas ka di amaamok, senyora? Ni Claire kat iso ti asawaan ni Saldi. Asawaan ni Saldi? Senyorito, senyora? Wan, sumangpat tap nagkasardan. Saan? Anya saan? Awan, senyora. So adalusam anasaya at ti guest room. Taidjay ti pagturugan da aging ga iti saan da makapagkasar kin Saldi. Puno ka na dito Apay, anapaulimag ka, ha? Senyora. Nagkasatan na dyan, Claire. Talaga nagasat. Nga magpadadakin Saldi, gaputabak ng mat ti pamilya ni Claire jay Canada. Oh, apa yan? Excuse me, senyora. Inakbit iti siya. Anya ti mapaspasamak iti dayjay ang ampa. Adda ka din nobyo na. Masikugan? Anya takunam? Ulitam man? Di ko senyora. Masigugag. Masikuga? Kat asino ti ama ti sikug mo, ha? Senyora. Asino kunak? Ni Saldi. Anya? Agayan-ayat kami ka ni Saldi, senyora. Kating ka rin na di nagtubaybayan. Ambisyosa! Maglaraban! Senyora, tinumpada ka. Saan lang aday tati maramanam? No ulitam pay nga ibaga, ti saan to apulos ama pasamak. Ang piso ti pundo, senyora. Ni Saldi di amati si Kuko. Ulitan na! Maya! Agkunay kan! Irubuat mo amin ang dagiti arwatam. Kat ora mismo, humanaw kan dito'y balay ko! Naisagana mo dagiti arwatam. Nakarubuat kan inted konti kumpleto asweldo ita abulan. Muray no saan pa nagtapos da ito abulan. Iso pumanaw kan. Senyora. Urayam ka di pailaang apaulod-ulod ka kinibantor a hardinero. Manipod dito'y aging ga itirwar ti gait, ha? Senyora, agpagpagaasi ako makada kayo. Urayak ko man ni Saldi. Saan ang mabalin? Jak kayat ang masangpatan na kapay ni Saldi. Ada ka rin ni Saldi kanyak, senyora. Kari? Kari na kanya kadinak baybayan. Nanyaman ti ba nagtimasan sa napan nakalipat mi. Tanamati ka mat? Kari na, senyora. Tanam na maam ka di atong palan na dayta. Agparparmata ka. Urayan, kasaritag, senyora. Natangkad ti ulom. Bueno, tapnaawan ti makunkunam kanyak. Mabiit laang. Tawagak ni Saldi kag agsarita kayo iti salpon. Apa'y matay na matanagan nak. Adya ka mo no anya ti pakatanaga. Nga ba? Ha? Nilablin nga anak ko. Musta nga tamatan. Ni Juan ito. Marikna ka na po noonay iti panagayat na iti anak ko. Nga madambisyon ti anak ko. Kaya't nangagbaliw ti biyag na. Kat nang namnamang aday di syudad ti pakatong palanday. Lukas na. Inalilaw na klang, Saldi. Lading itak. Lovely. Ang ni-clear ti po nung ipagpapagod. Adan sungsung batam kanyak, Saldi. Tisikog ko. Anak ta, putot mo. Ampo ni mamang mo. Ngamda kami kini-clear ti rumbang nga agasawa. So ti kayat ko. Ikan kayat ni mama.
Awan Sir Bim. No amok la ko ma. Balitag. Patingin tayo. Tsak tupulos malipatan da ito ngay naramid mo. Inalilaw nak. Sapay la ko matasan mo to pagbabawian tikin naman ang alilaw mo. Sapay ko ma, tasaan mo to matalakaman da ito ngay palakam mo kanyag. Awan Sir Piti Karim Saldi. Makarmakan to matlaan. Adda ka di sakit yo, Tata Damaso. Ay, awan, Barok. Itay pa'y anadlaw ko. Awan dito. Saan ko nga muna niya ti aramida. Apay, Tata. Ibagayo no anya dayta. Barang makatulong ha. Imbawa kita nila Blaine kat. Ay, Adda ka di da ka sa napasama kinilablin? sumangpatan ti anak ko. Kat saan ko nga muna anya talaga tinapasama. Kasta ka di? Anya nga ti parikot na. Sanda ng buksilan kanya. Ngam kunanala ang anapa ay kano iti arapaap na. Anya man ti parikot na, Tata Damaso. Nakasagana ka tumulong. Agyaman na. Ngam, saan ko pa'y nga mo no anya talaga tinapasamak ng kuhan. Takalaat na ito nga isasangpad na butan. Imayak, takayat kong ituloy day di inrugik. Lablin. Ay ayatan ka. Juanito, lipatan na klangan. Saan ako na may karikan ka? Ad-adda itan. At arigagayak amagunod ko tapuso. Gaputad adda ita akasapulan na. Siyak to ti mariingan nga ama ti anak mo. Ladingitak, Juanito. Ngum apay. Di ka kadi mamati kanyak. Laglagi pam anabayagan at artarigagaya nga aklunong tinapod nga panagayat ko kin ka. Nakasaganak amang ikasarkin ka. Adun ti urnong ko. At dadaga pa nakabagi katalunak. At dapay titarakan ko dingwan. Nasing petak. Nagagatak. Agbalinak to anadong nga asawa kan ama kadagiti agbalin nga anak ta. Amok, mamatiakan ka. Ngamsyak ti ayan ti parikot. Saan ka nga ayatan? Masursuro naktumot nga ayatan. Isa pa nga asim. Aklo na nakkuman. Taikasarkan. Itanyaman nga aldaw. Kat nakasaganak amang ikasarkin ka. Saan? Saan ko apalangon ti dayaw ko kan ka? Tama siguradok. Day tanto ti ramot ti Santa pag kinaawatan. Nang runo no isunto mat ti rason apang katawan kan pangumom siyanda kan ka. Awan bibiyang ko iti sawan ti sabali. Saan da arik na tiriknak? Saan da abiyag ti biyag ko? Lading hitak Juanito. Tamno pa'y kasta. Agi amanak itinapudno a panagayat mo. Nadalitag, wala ito Barok. Saan ko amay nakman ti anak ko? Maawatak, Tata Damaso. Ramam kumati panggadeng na. Saan kumada ito ti pangguram kang kuwana? Kastamot ng kanyak. Saan, Tata? Saan kung aguraan ni Lablin? Tainayat ko iti awan ka asping na. Kailan natin na pudno nga ayat mo, Juanito? Sana ka si ti balangkantes nga anak ti amo na manang gundaway, manang alilaw. Sapay la kumatata. Saan tong agsabat ti dalan mi iti dayjay alalaki? Ha? Nakasaganak nga agbalin a kriminal gapukin kuana anang gundaway kinilablin. Naladaw ka manan na simang Saldi. Nabartag ka manan. Kat, nakay mo mama. Tikas to nga oras, siririing kayo pala. Nabayag ko maita, nanay mas titurog yun. Takasano ang makaturog at saan kayo mat ama pasang pati ti asawam? Mama, amang payasan kami nga ubing ababasik. Apay kumapakadanagan na kami. Laklakayan ako yun. Ada kumapay apo ko yun. Ang maging gaita, makatawan minton nga gasawa kini Claire. Imawan pa anak mi. Dahil tangarot ti may sa akaluksaw ko.
Anya ti kaluksaw iyo ako na yan. Nagdakkel a balay. Na progreso ti negosyo tayo. Baknang tayo. Ngampi man. Tawan man lati agibit wino agtaray-taray nga ubing iti daytoy a balay. Takas ano? Bawag man ti kinayat yung aminanugang, mama. Hoy, saan asyak ti pabasulong ti dayta, ha? Tasin ko mga rataking bason. Ni matclear ti kinayat yung. Idin to tada ni Lablin. Kanaginaw pa yan, hindi pinapanaw yun. Sumardang kan! Saan mo nga ipalagip kayak ti ampang akatulong? Ta saan amay kari iti pamilya tayo? Agraraman? Ambisyosa? Kat, ti asawam? Sa di numanan ti ayan ti asawam? Saan mo man lang amuan? Askin ka di pala nga bagak, mama. Adamanan na iti kasino. Alay nak naturugan, mama. Hoy, Saldi! Urnusam ti biyag mo. No anya ti awan, masapol a pataudam. Anak kan apo ko ti awan. Ipamuspusam kuma. Nakaturog gaya man niligaya. Wen tatang, katurturog na. Mabalin mo nga ron ti bangan. Naluton tayo adem jay tinulaan itib ang manok. Ngayon tadmanan ni Juanito. Nang tidmanan tatang? Wan, kat malagsid iti pinartek. Dapay dua na kapubok. Nagkapo amin kengkuana. Inton maminsan tatang. Saan yun nga awatan dagiti itad na? Grasya. Pagkadkadam. Ado matitarakan tayo ang manok ah. Nga mawan ti mabalin. Tanayla ko kinagkasapulan kami ti kwarta. Napyakan Juanito. Na talagang ado dagiti tarakan na manok kadumalaga. Ang mabalin na partyan wino maparte. Ngam tatang, nakababain. Anya nga minaya, ti di mo pangayatan kang Juana. Nasingpat, nagagat, dan mamati ak ngay ayatan na ka. Wen tatang, usto kayo. Ngam, to'y pusok ti parikot ko. Ay, taday jay ka di ba ila manangal lilaw alalaki ti ayatam. Kasta? Tatang, Linuloko, lipatemon. Katibaw ingmon ti panagayat mo kini Juanito. Ay na anak ko, awan ton ti masaraka makas keng Juana no mapalos po sampay laang. entayukit di manganan tatang. Iswano siya ti matungpal. Ay na, masapo lasakbaya mapapunyagan ni Ligaya. Malpas tumot kumanti kasaryo ka ni Juanito. Lading itak tatang. Saan ko ang mapatganti kayat yo? Sa anak to apaalangon ka ni Juanito. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Aladaw kan nabartek ka man na simangpat si Kasaldi. Kastamot ti asawam. Awan pa'y laang aging gaita. Apay ko mapakadanagan da kami. Laklakayan ako naman. Gan bakbagadan mo ta ni Claire? Anya? Kastalatan ti makuna. Katanya ko mga ron. Oray katawan mo tanak mi. Oray sa dino titurturungan na. Awanan bibiyang ko. Kan may sa. Awan matlang sir-serbi ng ti panagasawa mi. Tasan kami matlang namadan iti anak. Mama. Nagpartang aglabas ti aldaw niya, Tata Damaso. Uwan nga rod. Dakkelan ni Ligaya nga apo ko yun. Wan, Juanito. Nagparta kaglabas tal daw. Iti saan na mabayag. Sumbragton iti pagadalan ni Ligaya. Ni manugot ka kumaidi ni Lablin. Dua kami kumaamang patanor kini Ligaya. Pasensya kan, Juanito Barok. Siguro, naituding at di kaya kagasat. Apay tata, mangnamnama ka di pay laang ni Lablin. Iti kari ti awanan bain anak kasikog kenkwana. Naitatisan ko ang amo. Kumatata,
Saan nga agkurustidalan mi iti dayjay a lalaki? Tapay manan barok. Ang mga no agbalinak a kriminal. Ay susan mo nga aramidon na ita. Ay, narigat. Numabalod ka. Diyos ko, nasa ukada kayo ni Juanito dayta, tatang? Juan, sigdo ka nga ron ti unag ko itay. Kasaritak to, tatang. Saan ko man amang namnama pa eh? Talaga nga gayat unay kang kanya pobre. Awan maaramidak, tatang. Insara kun to'y pusok itinagan ni Ayat. Tasaan kun akayat ti agsangit pa eh. Anak ko, Ipamaisaklangan ti amin, apanawan ko iti anak ko. Aramidak ti amin akabailak amang isakad iti nasayat amasakbayan na. ama, Amok, tatang. Dakkel ti kaasi ti Diyos. ligaya po, kayan mo. Umay ka dagawitan. Ayan na nga tan ayat. Sige, nalikot nga po. Dangatay tiyo nagtikalapaw. Kuno, dapat lang ti kabayabasan. Ligaya! Agawitan, tayo kamakam tati binuras ko ang mga tinatag. Ngaysot sidan tayo. Adak dito ang lolo! Ay, ada ka mo't lagayam dida. Diyak ka di mo timbaga kang kasan kang gumululi, tama nga numatnag ka. Bumabakan. No, punti pa yamas lolo, ulit. Kalagda ngamin. Awan mo't ngamin di magawa tabungan na. Sige, umikakit din. Ay, nasika talaga, Uy, Obing. lolo, umulog ako. Natangkan ti ulom no maminsan. Anak ko nga ubing lolo, balasitang ako. Awan nga, Rod. Ay, kaslay ti kalman lang. Itakot ni balasitang kan ng ubing kalat. Agawit tayo, lolo? Huwag ngam ni. Nandom nga rin kita nagado abinuras mo po ti bayabas. Makan mo nga rin amin na kita apaw. Balo na kong school ton bigat, lolo. Ikak to dagiti classmates ko. Mangayam, lolo. Intong bakasyon, umay kami to dito kadagiti classmates ko. Kan mapan kami to pa iti karayan. Mapan ka magpipiknik. Malawan. Alam, mapantagarudan kat na Manggapon nga agapon na kiti tumatayap. Lumlum na kanya init. Sige, lolo, agawit tayo. Amang ang nadaitan ni daddy di balay. Anya? Dati ko lang. Ay, napo kaya. Agar arapaap kalaang iti Santo Polo sa mapasamak. Kasano kumadumteng dito dahil man ang alilaw kan duldog nga amam. Naladaw kan nabartek ka man na simangpat si Kasaldi. Kastamot ti asawam, awan pa'y laang aging gaita. Apay ko mapakadanagan da kami. Laklakayan ako naman. Kan bakbagadan mo ni Claire? Anya, kastalatan ti makuna. Katanya ko mga ron. Oray katawan mo tanak mi. Oray sa dino titurturungan na. Awanan bibiyang ko. Kan may sa. Awan matlang sir-serbi ng ti panag-asawa mi. Tasaan kami matlang namadan iti anak. Mama. Panya nga ron kumati aramidag. Kumatangak iti anak. Agbiro ka iti anak. Sana ti ubing kat bayadak iti nakkalagatan. Ada nga tamat mayat a baby maker. Awan mo't nga ron ti masapulak ka babae. Malagip ko giti. Kumusta nga taytan ni Lablin? Amukla ko maakas to iti pagbanagan ti relasyon may kiniklir. Diyak kumain ibatan ni Lablin. Urayaan niya kumatimbag bagay din ni mama. Nagbalinak amaag pasurot. Awan bukod na apangadan. Kasal pagkiti. Basol ko. Matlang ti amin no apayakas ito iti nagbanagan ti biyag ko. Uno, iso ka di da ito iti pagbagada akarma. Gapu iti panang baybay ak kinilablin. Kuntiin pas ngay nanganak ni.
Nakaredy amin na nakasapulam ni bigat ang mapanag-eskwela, anak. Nakaredy aminan, mami. Sino man ang dayta ka text mo? Di mo lang may ibatan dayta cellphone mo. Tay classmates ko. Maturog kan, anak. Takas ta akmat. Katni, masapak to nga agreeing man ang inton bigat. Katni, ado ti order ko kadagiti patubok a masetas, kan fruit trees. Adon to pa iti umayagatang iti orchids. Mami? Mapan kan iti silid mo kunak ta maturog kan. Ma'am, amunak to nga ta ni Dadik. Dayta ka di man ti malagip mo, anak. Saan mon alaglagi dayta nga amam? Tad adala ang amasaktan ka. Apay, mami. Kan saan ka kumamang namnama kan kuana? Gaputa saan to ang mapasamak nga agsabat ti dalan nyo? Anya? Kang runahan ti amin. Saan na kanto pulos a bigbigan? Adabukod na pamilya. Kan baknang da. Idinto tanakurapay tayo laang. Apay akas jay. Ibagbagak kan ka ti amin. Tangay amok a maawhatamon. Mami. Pinagtalaw nak ti mama ni Saldi. Kan uray iso a mismo idinamuan na asikugkan, anak. Anya? Gaputa may saklang akatulong. Idinto tabak nang da. Kan adapada da abak nang nga iso ti kayat ni Doña Margarita ang maasawa ni Saldi. Ti manangal lilaw nga amam. Nagtakas kayam ti ramid ta. Kat naghawidak adak sanggasat. Iso adi mong tarigagayan ama-am-am mo ti amam. Nang runa ti mata pobre a lolam. Agawid ka, Lablin. Oh, si kamat gayam, Juanito. Nakaparking idya tricycle ko. Dagito'y kadi, dagiti kargam. Intan. Ada pa'y laur orayag. Magkita ka langan iti sa balya pasaherom. Adaor orayang. Agur orayak matan. Tasyak to ti pagluganan nyo. Mabayak kami pa'y, Juanito. Si kamat. Pati panaglugan mo iti tricycle ko kat ipaidam mo. Saan mo takasta, ha? Napaidam ka. Matlagayam. Para kan kakat na paidamak. Nga, apay ngamin nga ging gaita. Kat di ka matlamang asawan. Kat mayat ka nga minan Jakon kayat ti agayat kunakmat. Umanhayan kanyak niligaya. Ibukbuk ko laangan kan kwa na ti panawan kan pamatag ko. Isunto ti pagsanggirak inton agsalog ti pigsak. Saan lang nga anak ti kasapulam? Ala, bunaga kon dagito'y karga. Tailugan ko nitilugan ko. Ngam, di mo to mananawatan ti pagpletek. Dahita ti jak kayat kan ka. Sige, awato kon ti pagplete. No isuman dahita ti parikot mo. Tinaskan kat intan. Itulod kan igibalayo. Basol ko. No apay anagayatak kan nagtalagak iti may sa alalaki. Asaan matgayam anapod no kanya. Kan di na matakdaran ti Karina. Mami. Inayat ko. Impay ko ti amin ko. Namati ak atong palan na ti Karina kanyak. Ngabgayam. Nasakit anak. Nakasaksakit na di anapasamak iti biyag ko. Mami. Naitukit ka iti saklot ko. Nga iti tabaybay anak ti amam. Tsak pulos ginandat amapukaw ka dito'y lubong. Impatag ka. Ipatpatag ka iti awan patinggana anak. Iso nga impostak ti kakay suna biyag ko. May pasgay ka lang. Kat masirayam tilawag. Tinag-ibig ka. Tinaripato ka. Kat kayat ko nga ipaahikan ka tinaranyag amasakbayan. Itilikodan ama imay saklaan. Uray aw-awagan dak iti disgrasyada. Iyaradok ti bagik. Ti amin ko. May paay ko ti amin akasapulam. Ngamno amati kasapulam. Sorry anak. Tadyak may paaykan ka. Mami. Kat no dayta apa nagkasapulam iti ama. Kat iso ti pambaram amang ibaga apa idamak. Sorry. Pakawanan na kumaanak ko. Pang-asin. Mami, pakawanan dakmat.
Siyak tirumbang apakawanan nyo, ta siyak tinakabasol. San kumarumbang ng baga kanolpit kayo, apaidam kayo. Ta saan nyo kayat amamamok ti amag. Sorry. Okay lang, anak. Maawatan ka. Nakasaysayaat kayo. Anya kami ti kalkali ka gumam iti amam. Kayat ko lang mama mo. Uray no din nakbigbigan. Okay lang. Tinaskan kat mama mo. Saldi Sarmiento ti pudno anagan na. Baknang da. Diyak lang mo no sa dino itanti ayanda. Amang ano adadan iti Amerika. Diyak lang mo. Numanumot ti anak da ka ni Claire. Ngayso ti kayat ni Doña Margarita maasawa na. Bugbog tong nga anak ni Saldi. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Iso ka di dito ni Daddy, Mami? Kita niya sa cellphone ko. Iso ka di? Wen, iso anak. Nagwapo mo't kaya ni Daddy, Mami. Agbagay kayo. Napinggas na adwa. Saan tamay karikan kwa na anak? Nangruna kanyak. Tanakurapay aklaan. Nakurapay laang tibiyag tayo. Kan, nagbalinak laang ababaunan da. Baknang da. Kan kita niyo ti asawa na oh. Iso ka di tayo tibag-bagayo, Claire? Wen anak. Napintas. Ngam napinpintas ka, Mami. Kat dito eh. Dito magtimama na? Wen anak. Oh, baknang talaga tilangana. Kan, kasla na ka uyuyong? Saan lang ang nauyong? Matapobre pa'y. Yung apay nga wan makitak dito yung anak da. Day tatidyak masungbatan anak. Mami, ipakadak-kada kayo ha. Ag-friend request ka ni Daddy. Kalpasan na. Anya ti mapasamak. No, i-accept nak. Ag-friend ka men. Kasta ka dino ko ha? Wen, Mami. Ag-Facebook kayo itong aminan. Napartagpay ati pa ng kontak yung kadagiti suki yo. Anya? Kan, maipost yung pa dagiti mo layo. Kat mabuya mismo dagiti agbalin na suki yo. Wen aya? Pumigsapay ti negosyo yun. Nag-Facebook kayo, Mami. Tulungan kayo. Isuro nak to nga rod? Wen. Sige. Wow, kastaman. Katiyo mo na nga ramidin nyo. Sakbay ang maandaan kayo ti Facebook account. Gumatang kayo itinapimpinta sa cellphone nyo. Sana day takadaanan nga sosal nyo. Day ito touchscreen kan modelo. Uray, kasla dito yung cellphone ko. Sige, anak. Isuro kayo ito no kasano nga ramatin nyo. Ado, lakit din na kita agbalin niya FB friends yun. No makita dati kinapintas yun. Anya? Nakigtot to lakit ni Daddy no makita na kayo. Yung gamin din naman na mamapasamak no agam ambo kayo iti amam apok. At da karbangak, kan adamat karbangan na kanyak lolo. San ka di? Pudno ti ko na rin mamim. Si kalatyan ada masaktan. Saan na bala masaktanak lolo? Tinaskan. May bagak ka ni Daddy asyak ti anak na ka ni Mami Lovely. No dinak to kaya tabigbigan, okay lang kanya. Apok. Siyak ti maasyan kang ka. May ramaraman ka masakitan. Nang rura no mapaay ka itarapaap mo wino namnamam. Pakabasulak ka din ang garapaapak man, lolo. Tanya ayat yar arapaapam apok. May saak nga naktibak nang. May saak abak nang. Madi ka di nga ori no iti arapaak lang kat bumaknangak. Sa bagay, arapaap matlaang. Kunada nga rod. Awan bayat ti arapaap ino agarapaap. Kanan nga ti amuyo, lolo. Mga no pumudno. Nagmayat ko man no pumudno, lolo. Ay, apok. Nagmayat siguro ti agnadi tinapintas kan dakkel abalay. Kompleto kada iti alikaman.
nga adda katulong. Mayawat amin na kasapula. Ano anya ti kayat ko asidaan adda. No anya ti kayat ko agatangan, magatang ko. Ay, apo kaya. No sa dino ti kayat ko papanan, makapanak. Iti abroad, iti tumapas sa tilubong. Ay, Nagmayat nga tanya. Adda bukod ko a kotse. Adda chopper ko. anya lakit din di apo ko. Nakaadayon ti arapaap na. No, ngay pumudno, lolo. Anya? Nagmayat at talagasan ka di. May saak nga anak ti baknang, lolo. Ket kayat ko at talaga ti agbalin, apudpud no abaknang. Kasta ti imbaga ti apuyo, tatang. Wan, kat nakarikna iti asi. Kas lapimpi man launay ti apo ko. Tatang, Mapay kiti. Aduldog ti lalaki ang naglaw-anam anak ko. naladawan edi nakaamirisak. Asa anak gayam amay karika ni Saldi, tatang. Nailuyos ni Riknak. Ala, naituding siguro akasto iti kasat mo anak ko. Tilang pakaasyak kat ti anak mo. San kong impagarop, nga dakas jay nga rapaap na. Ngam, aramidag ti amin nakabalak. Tapno mapadasan ng tumat ti agbyag anarang ay, tatang. Anak, Ikarigata kapag adalan. Kat no makangato iti adal na. Addan to armas na makigasang gasat. Kan adda pagpangalan namang tunoy iti arapaap na. Kan saan dan to basta iruruman. No makalpas iti kayat na kurso. Aniya takunam, Saldi. Ulitam man. Ti kunak, mama. Kayat yo, ti maddaan iti apo ko. Nabayaga na kayat ko. Hindi pailaang saan kayong agasawa kinigler. Apay, anadamag mo. Anya ti may singasin yung aramidak. Ta saan mo ta makaanak ni Claire? Di yung kadipay na pagsaritaan day ta. Kaya't na mga dap kami, mama. Kat, apay adiyo aramidan. Ngam ti kayat ko kumakit. Nagtaod mo't la kanyak. Kanamok. Adda kayat yo, no ti apo ko yo kat nagtaod kanyak. San ka di? Palubusan na kalaki di ti asawa, mamadaan ka iti sabali nga anak, iti sabali a babae. Kano adda babae, amayat nga itid na kadatayo ti anak mo kankwana. Apay kit din na saan? Di yo ka di malagip ni Lovelyn, mama. Ti ambisyosa, akatulong. 15 years tinapalabasan, mama. Malasitang no barito itan ti anak ko kinkwana. No, impas ngay na. Katno ngay pinaragrag na. Kaya't ko unay makita ni Lovely. Aniya. Nangruna ti anak ko kinkwana. No interesado kayo. Tulungan dak. Ha? Ipamuspusan tayo no kasano ang masarakan tayo dagiti agina. Takasano ko ma? Kan kasano ang maalam ti anak mo kankwana. Tabigbigan na kangatapay kat nalpas mo abinaybayan ng runa ken Lovely. Mama, Kan saan ko akayat aday tatimang dadael itilin na nganyong agasawa. sana parikot na ita. Gaputa na bayagan ang naumaak ka ni Claire. Kan useless mo't lang ti panagasawa mi. Ta saan kami mo't amaadaan iti anak. Aniya? Naamukla ko saan kami amaadaan iti anak. Ure kasano kumat panang pilit yung kanyak. Saan ko apinapanaw ni Lovelyn. Anak, ada ka di parikot mo? Sumagmamano itan nga aldaw, amadlaw ko analiday ka. Apay, Awan na nyaman na daytoy, mami. Di nagpakatanagan. saan ang mabalin, anak? Masapul nga ibagam na niya ti parikot mo, tatulungan ka. Iso nga ibagam ko, ma. Aging kakadag ito eh. Di nakpainaksip ni daddy. Kaawatan na talaga, di na kayat abigbigan na anak. Di nakapay kayat nga awatan agayam iti Facebook. Mami? Anyan tulakit din, no maamuan na asikat ti anak na at tinalikodan na. Kan, di nalakit di kayat ang maamuan ti asawa na. Nganda anak na iti sabali a babae. Anya ti aramidag, mami? Awan ti mabalin mo no talaga adi nakakayat, anak. Uray ta adda akmat.
ada kami kadalolom kan antim kan angkal mo. Sige, mami. San abala din na kinaksip ti amak a friend na iti Facebook. Ado mo ti sabala gagayam ko. Kat, da kayo gayam. Ada ka di matan friends yo iti Facebook. Adon imadon ti sukik. Mami, mabaling ka di abaliwan tayo ti profile picture yo iti Facebook. Imbes na masetas, tiladawan niya mismo. Sorry anak, jak kayat. Apay, Masetas tilakok. Saan at tilangak? Isungarod ngay manugot ak ngag Facebook ak, gapo iti business ko. Iso pag business latta ti pangusarak iti Facebook. naman yata mo yo. Ang mga numakita ni daddy tiladawan niyo, Katanya. Saan na kalangarudan akayat a friend na iti Facebook? Di ad-adamanan kanyak. Mami, Lipat mo ti kalikago mo abigbigan na kati amam. Kaputa ad-adala nga masaktan ka. Idi pa'y laada ka iti tiyan ko, linaksid na kan. Iso alipat mo no anyaman ti kalikago, ma'am. Nalawag ka di? when, mami? Ay, talaga amasyanak ni Tiapok. Kasi ba't no kasta? Masya anak matatang. Ngam, anya ti mabalin no saan nabigbigan ti amana. Anya nga ro ti aramidang mita. Anya ko ma. Awan maaramidan tayo. Awan mat siguro ti makunana kanyak. Tapi nalugodak iti kayat na maaramid. Wan market dia. Anya di kunana. Di dan kalikaguman pa amam ti amana. Saan ko lang mo tatang? Narik na kakasta unay asakit tinakam na iti saan apa nang accept ni Saldi iti friend request ni Ligaya. Nagpakuyog da kanya, Klablin. Sapsap kulon dati pwistom iti sentro. Kasta ka di. Ngamawan ko na. Adda ka lang ijay no tiyempo ti open market. Iso ngayon kuyog ko ida dito eh. Baro asukim. Agyaman ako nito. Umayda kumita kadagiti patubom amasitas. Kan dadumapay. Nangruna kadagiti orchids. Agyaman ako nito. Dakkel atulong mo kanyak da ito eh. Kan, imadwa talaga dagiti sukik. Idiadan Facebook account ko. Kasta ka di. Well, ay, ma'am, sir, dumanon kayo. Umay kayo agpili kadagiti masetas ko. Kaya't mo asawan, at dadakkel aparikot iti negosyo tayo. Wan mama, ngam awan pagdanagan nyo. Marisot mo't lang nga dawos ti amin. Gagangin na ito iti negosyo. Ay, parikot ditoy, parikot ijay. Awan ti sardeng ti parikot. Abusta parikot mo di asawa. Parikot mo tawan ti putot mo. Sakit at dapay parikot iti negosyo. Ay, parikot matla aminat. Ngam awan parikot adin tumot la marisot mama. Ay, wan kayam, aday pakitakan ka. Pakaragsaka ka di? Pakasulbaran ka di ti parikot? Jakla mo, nga may papanday to iti agraraman akatulog. Anya na itang ipakita yo, may papankan ko na mama. Magagaran ka? No pakasulbaran ti parikot. Talaga ang magagaran na. Anya nga min na itang ipakita yo. Ado ti pa-order mo ah. Kan, nagdakkel pa yun ti advance na. Kasapulak namin ti advance. Tapno adda paggatang ko kadagiti kasapulak. Napintas ti negosyo. Kasapulam ti katulungam. Mabalin ti agpresentar akadwam. Agyaman nak, ngam adamat na tatang. Kan dagiti kakabsat ko. Family business da itoy. Kat no makisyusyo ak, di mo ka di kayat. Ado ti urnong ko. Kasapulam ti dakkel apuunan, saan ka di? Juanito, talaga ka di saan ka maupay? Saan ka sumardeng? Uno, talaga ka di adinak sardengan. Saan, Lablin? Gapo tayo ayatan ka. Awatam ko man ti ijayak. Tapno, adda ka binulig mo itibiyag. Ay, saan ko nga amuno niya launay tinakitam kanyak?
Kan, saan kumot nga mo? No apay nga itilaksid na giti kinaimbag mo kanyak. Saan kalata masursuro nga ayatan? Idin to tano panunutan. Saan anarigat nga ayatan tikaskan ka? Iso nga tati sapsapulin tayo, mama. Dakkel ti pamati nga iso. Apay nga minapasig ang masetas ti mabuya. No adama nagiti tao. Nagiti matla customer na. Nga miso ay mismo, awan rupa na. Ada address na dita, kan cellphone number. Malagip ko, daytang address idi ti imbaga na idi nag-apply akas katulong tayo. Awagam kit di Rumbang ka di, mama. Wen, awagam dayta a numero. Tapno maamuan ta ano anya ti punno. Sigin, agtungpal kan saldi. Mami, ti cellphone nyo, ang ring. Jak mapanawan ti aramidak anak, sumbata mon. Ada mo tararamidak. Ang mga no customer day ta anak, pakisumbat mon please. Sige. Hello? Hello? Di mat sumangbat, mami. Saya atam ngamin Hello? Ni mami ti masapulyo, apo? Di na kay masango. Mabalin ka di, madamdama kayo ng umawag. Mamang mo ni Lovelyn Gomez? Wala po. Siya tay kakaiso ng anak na. Apaya Gomez pala ti apelyido na. Saan ka di anak asawa? Ay, sorry sir. Personal na question na itan. Adar aramidet. Bye. Mabit lang. Anya ko matibibiyang mo nung Gomez pala ti apelyido ni Mamik. Isturbo kayo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Inidip na ti cellphone na, mama. Anak ka no ni Lovelyn. Isurayjahin ti anak ko. Ulitam ti umawag. Kan saya atem ngamin ti makisarita Tay agpamarang ka asuki. Nga agorder ka kadagiti tagilako da. Amok ang maawatan na kanak ko. Sige, mama. Ulitak ti umawag. Kat sapay ko mata makasarita ka na saya at dagiti na. Okay nga binadi mo sumbatan. Ay, manglukluko mat, mami. Personal matidamdamagan nan. Saan mo ta maipanggap iti business? Siyak man langan. Lovelyn's Mini Farm, hello. Good morning. Hello, love. Sorry sir, wrong number. Apay, mami. Imbagay mo ta wrong number. Manglukluko, saan ka di? Wan, manglukluko. Gaputa talaga asigo dan analuko. Manangal lilaw. Naka-open di cellphone ko. Saanan nga green data. Ngam, asino day jay mawag, mami? Awan, ni dadim day jay. Anya? O sige, tinakituloy yung ubrad. Ay, ala ni mami. Nagadungay rabag da. Day jay pwede pagkada. Ni kano dadik ti mawag. Iso nga tangag paiso. Iyon ko man ti cellphone ni mami. Baring umawag pa. Sorry ha, kaya't ko lang amin ti agorder iti ano ang masetas. May sa kami nga engineer. Kat ada kontrata ka landscaping. Engineer kayo, sir? Saan kayo, businessman? May sa ka engineer, may sa ka lang ang businessman. Anya tinagan niyo, sir? Siya? Nagan ko? Saldi Sarmiento. Salvi Sarmiento? Oh, apay naklaat ka. Hello? Apay nga mawag kayo manan. Anyat masapul yaw, sir? Apay di mo sumbatan ti saludsud ko. Damdamagag no sino ti amam. Napay ka nun. Ha? Isuti ko na ni mamik. Idi ka no pay ladak ti tiyan na natayan ti manangalilaw ka na ulpit nga amak. Tinangbaybay akada kami. Ti sana nang bigbig kanyak. Anya? Apay ka di, sir. Nainteresado kayo ang mga muna asino ti dakas nga amak. Taisot salsaludsudin nyo. Pakisapul yung langan ti tanam na edi kampusan to. O sige, bye.
Surun ko. Damagan na kitin no sino ka no ti amak. Kahit nakadiasawan. Di nakbigbigan. Isa na siya. Imbaga akong ti ko na ni mami anatayan ti amak. Apaya kas jay, mama. Anya ti kapungtot mo, ha? Anyang amit di napasamak. Dinamag ko na sino ti amaday dya aligaya. Anang ibaga nga anak kano ni Lovelyn. Kat, Itay damo. Kasla marigatan ang mga ibaga. Itay kwan, imbaga na anatay kanon. Nabayag kanon anatay tinaulpit kan manangal lilaw nga amana. Nga idi kano pala sikog ni nanang na daytoy kat natayan ti amana. apay ngamin adamdamagang pailaang no asino ti amana. Masaktanak iti imbaga na, mama. Saan na nakakaskas daaw no kastaman ti imbaga day jay nga ubing? Siguro kat day ta ti imula ti inana iti panunot na. Lah, bayam, tasyak man ti umawag kan makisarita kadakwada. Nakapsot ka ngamin. Bayan yun, mama. Saan kan nga interesado? Agbalbalinak mo't nakaslag palpalama iti anak. Kat talagamat. Kat siyak, nugutak. No adda mapalpalamaan nga po. Kat agpalpalamaak. Iso asya kunti umawag kan makisarita kadakwada. Apay ako na masabali. Naiso kumaday dyan ni daddy. Apay damagan na pailang no asino ti amak. Katsika, kunam kumaa. Amangan no at pa ba inanak na imbagak ko mga iso ti amak. Sa kalpasan na, ibaga namat ngawan anak nakas kanyak. O, saan ka dingad at dalang ang masakit anak, ama pa ba inanak? Ligaya, anak. Sa anak agraraman na madani ti ama, mami. Sa anak agpalpalama. Day tangarod tiga puna. Diyak kumakayat nga da komunikasyon nyo. Kan, day ta tiga puna no apay adyak idi imbaga ti pudno anagan na. Ngam nagpilit ka. Ket, anya nga rod ti imbagam itay dinamag na no asino ti amam. Di imbaga ka nabayagan anatay tinaulpit kan manangan lilaw nga amak. Anya? Ngam, awan imbaga kan kakasta. Diyak imbaga na tayon ti amam. Sige, mami. Papanam, Mapana ka dya bangkag. Dano na kidya ni Lolo, oraytan na lami isan ti darang ti init. sa paan yun tungarod ti agawid ka ni Lolom. Kan mangyawid kayon to iti sidaan tayo anatan. Wen, mami. Agan anad ka. Kan saan ka apan anaway jay anak. Apay, asan ka matagtagari asimang put dito yapok? At naman nung nagre-riyan nyo again Awan, Lolo. Nasakit lang tinakam ko iti may sa tao. Sino? At ka din nangirumankin ka kadagiti kagaya mo iti cellphone. Wino nakaginuram. Ada nga rod, Lolo. Yung apay akas jay. Apay, sino ay tinakaapam? Di tao ang nabayagan na kayat ko ang mama mo. Anya? Sino? Di, nagpaybay aka na kami kini mami. Ti amam? Wan, Lolo. Yung kagura kon. Aging gaita. Di nakaklunan nga anak na. Anya? Amo na lang arudan nga anak ni mami. Damagan na pailaan no asino ti amak. Ay naglukon. Talaga adagas at tao ti amam. Hindi ka di manan saldi da ito eh. No, sabali mata na number. Ang mga no customer. Lovelin's Mini Farm, good afternoon. Good afternoon too. Kasla kabisadok dito at timag Kumusta ka, Lovelyn? Iso, ni Doña Margarita. Ligaya-gayam tinagan ti anak mo. Tinaulpit nga inaanang tungpa-tungpa kanya. Idinaamon na ama si Kugak. Kat ni Saldi ti ama ti si Kugo. Ambisyosa ka no. Hello? Hello, Lovelyn iha. Ada ka kadipay dita? Anya ka diti masapulyo, ma'am. Kasla jackpot yun nga agorder kayo kadagiti mulak. Tanya ko matipangusaran nyo. Kat nagpintas ti hardin di tamansyon nyo. Iti Facebook ti nakakitaan mi iti cellphone number mo. So, tinawagan na ka. Kumusta anda ka, iha? Kumusta?
Agtor pusto ni Ligaya iti high school. Saan ka di? Makatawan pa'y doon niya Margarita. No'y palubos ti Apo. Ni Ligaya. Iso ka di? Tay di sikog mo iti. Sikog ko idi kaano, senyora? Iti sakbay pinagtanaw da ka. Idi imbaga ka masikugak anisaldi ti ama ti sikug ko? Uwan. Iso ka di, iha? Idi tinong patong padak, anakarkaro pa'y ngam ayop nga inabugyo. Sorry, iha. Pakawanan na kami lakuman iti daydi nga inaramid bigan ka. Okay lang, doon niya Margarita. Talaga akas tano marigrigat lang ti may sa tao. Batang na lang ti may ruruman. Ibagak kada kayo. Saan aniligaya daydi? Gaputan na regreg. Aniya. Anak ko iti asawak ni Ligaya. Ada kaayan-ayat ko idi imayak ti ta syudad. Kat idi nagawid akon. Ingkasarnak matan. Ni Ligaya ti anak mi. Kasta ka di? No awanan ti bagayo no masapol yun doon niya Margarita. Kastapay. Kat ado ti or-orayak amas na sisita nga umawag kanyak. Bye. Sorry, Lolo. Awan mo't ngamin sa bali pagsaludsudak. Ni kumananang mo ati mismo nagsaludsod lang. Kasla, saan namat nga ibaga? Tipod no? Nakurang ti pamatim kan mamim. Depende. Tanya kumati kayat mo amang kanidadi maya. Di baga na kumanga iso ti amak. Nga awagan na kumamot iti anak. Ngamdamdamagan na kidin kanyak no asino ti amak. Kayat na siguro lang, matasigurat mo, no, pen ti amin. Masurunak. Tanya nga rutin sungbat mo, apok. Di baga ka nabayagan na natay ti amak. Nga hindi pa'y laadaki ti tiyan ni mami, kat na tayon. Kan imbagak pa yun, ulpit kan manangalilaw akas ko na ni mami ti amak. Adyatin sungbat na. Saan ko na dinangag no, niya pa'y ti imbaga na, Lolo. Inidip ko ti cellphone ko. Ay, yan. Nakakatkatawa ka mo, tapok. Iso alipate kon, Lolo. Dan niya. Lipate kon ti amak Kan saan ko natarigagayan ti agara pa abumaknang. Oray nagpaiso amay sa akang anak ti baknang. Jakon kayat nga rapaapon nagbiagak tumot akas lamay sa abaknang. Niya? Wan, Lolo. Ipasnag ko langan ti agadal. Katulungak ni mami ti negosyo na. Ay, nasaysaya at paya po. Kayat ko tagbanin na doktora, Lolo. Kat kayat ko ti mapatagtrabaho di abroad. Ay, di kaya, apok. Kayat ko bumaknangak, babang ti bukod ko sakripisyo. Isuray pasnag ko ti agadal. Dahita, di kaya't ko mangagan king kapok. Ipasnak mo ti agadal, kan agsingsingput ka. Tapno, maragpat mo ti arapa mo. Wan, Lolo. Kang runahan ti amin. San maliplipatan ti agkararag iti apo. Ikumit mo kinkwana dagiti arapaap mo. Tapindisyonan na ka. Umay kan Ligaya. Iti tricycle kon ti pagluganam nga agawid. Tatakwa nito. Kaano kaya dito eskwilaan mi ti ruta yo? Italaang, tasikal nga rod ti rantak. Ay, saktiran tayo sukunan. Wan, libre. Urnungon dagiti pagplitim ko ma. Mapan kan agawid. Ha? Iti makatawan. Dakkelan. Ha? Nagsaya atan? No, hindi pa ila kumadak ti first year high school nga naramid yun dayta. Dakkel ko may tanturnong ko. Dakdakkel ko mamanan, no inrogita ko maidi. Idi adda ka pala iti elementarya. Ayaw na niya. Nakabaybayag kayo nag-aral kini mami. Wan nga rod. Tulungan nakman kit di. Ha? Di nakadikayat nga agbalin ama ikadwa nga amam. Ha? Tulungan nak ang mga lokoy itirik na ni maming. Please, kat ikarik. Agbalinak to anasaya at nga ama kan asawa. Tulungan nak kuma. Kwa. Ngala, lumugan kan, tamapantan. Lipatan yung dagijay nga ginamama. Talaga. Kaputasan mo nga anak dayjay aligaya. Isudaki din daging lalaing.
Pure pudno nga anak ko. Saan ako nga interesado. Yan tangay, nataya kon ti pangbilangan na kanya. Sige, paliwan nyo ti agsarita iti asawa. Masapol asakbay amala daw ti amin kat mangadap kayo iti anak yo. Ti agbalin nga apo ko. Sige mama, baliwak ti agsapol iti babae amayat nga anakak. Kalpasan na, ito din nakadatayo ti anak mi. Ado dita, nunaskin nga agbayad ak iti dakkel aramida. Maadda anak lakit di iti anak. Saan man na nasimbangpat ni Claire? Sa dino man nga tan tinaturturong na. Napan man nga tan nagkasino. Kaya nakainom tumanan no sumangpat. Kastalatan ti aramid na. Iso siguro dati umawag. Saan mo pati cellphone number na? Sumbataglatan. Hello? Yes, Saldi Sarmiento speaking. Hospital? Apay? Anya tinapasama kiti asawak? Naitaray iti hospital? Taapay? Naidong party ko tsena? Kat anya itanti ka sa saan ti asawak? Anya? Natayon? Inton bigatin ti tabon iho. Anya ti planom kalpasan ti amin. Sumapula ka dagos iti kasukat ti asawak, mama. Anya? Saan mo nga orayan ti makatawat? Orayak man wano saan. Isumot lang nga iso.